Pozdrav svima ljudi i Marson ovdje. Danas ćemo s mojim bratom igrati Clash Royale 2v2 da bi on osvojio clan chest. I idemo. Tako. Čekajte da namestim nešto. Evo ga. Sad ću rašaljem. 2 play with friend. Aki Rocky 7. I obavezno se subscribeujte na njegov kanal. I sam, evo ga. Zove se Aki Rocky 7. Elektroviolin, moja omiljena. Tu. Naravno, pumpa. Aha. Idemo, bacimo ovdje Giant. I ovdje bacimo Fireball. Tako da bi mu i peka level 5. Šta se, to uništi. I jo, ajde. Ovdje moram sad, bez veze si rageovo. To da bi bacio odi njima tower. Da, dobro, ajde. Ovdje je tower. Ajmo. Ovdje mora Valkyria. Idemo, bacimo Knighta. Ajde, Andri, baci nešto bre. Šteta što mi Knight level 5 još malo po level 6. Ajmo. Mrš! Ajde, zbog... Zbog konjenika. Dobro, nisam je treba da bacim, pošto mi je nijem hod da rešava stvar. Idemo, sad ćemo da bacimo Gianta. Evo moj brat taman da stavi Mega Knighta. Ajde, stavi ga. I ajmo Valkyria. I jao. Man, ne, tu. Majta, jao. Slučajno sam kliknuo da ga postavim tu. Idemo ovdje, bacimo mini peku. Ovdje njima tower. Sad bacimo baby dragon. Ja nemam eliksir. Ajde, bacit ću... Ma dobro, nema nešto, tower će ga uništiti, će pukne 2 puta. Ali zbog sad ovoga moram da iskoristim Skeleton Army. I Valkyriju. I naravno Knight stavimo. I kad dođe mini peka. Tako, stavio sam jele sve. Jebem li ti. Izvinite zbog ružne reči. Sad sam se iznervirao što bacio tornado. Ali ajde, pobedili smo to. Remeč. I zašto se ne čuje muzika? Da, isključio sam zbog klipa. Evo, Frozen Peak. Znači, bacimo mini peku ovdje. I bacimo ovdje Valkyriju. Šta ja sada bacim? Trebam da uništim baby dragon. Da bi... Jao, sad smo mrtvi. Ajde, Andrej, baci to. I ode peka, dobro da moramo sad da rizikujemo. Zato što je peka otišla s ovog sveta na gornji. I ona je robot. Ovo sam sad samo lupio. Šta se da bacim? Ajde, Skeleton Army, pošto mislio sam da Witch može da uništa Skeleton Army. Onaj Witch. Zato bacio Baby Dragon. I drugi Baby Dragon. Tri.
Ma dobro, ajde da uništimo oba dva Baby Dragona. Sad ću ti stavim jednog što se smeje. Jednog ovog. I ostavio tu, sad ne možemo da gađamo fireballom, a i nemam fireball, ali moj brat ima. Sad ću da stavim ovdje Gianta. Pa, gdje si King Tower? Jo, Andrej, sad će da nam bude veći problem. Ajde. Pa biće, vidi, sad puca Tower i ovaj King Tower. Pa pucaju oba dva. Pa tako će više da skida i nećemo moći da... I mnogo manje će da cepa. Pošto... Cepaju dvoje. Ovdje moram fireball. Dobro, ajde, nisam trebao, mislio sam da princ ima više healtha da ga uništim, ali nema veze. Imam ovdje veći problem. Ajde, Mega Knight'e! Ma Mega Knight'e! Mega Knight tu, ne Mega Knight. Jao. Ajde, moramo da im uništimo. Ops. Bacio ovdje armiju. Mi smo armija. Joj, ne. Dobro, bravo Andrej, bacio si. I ode njima tower. Ljudi, ovo je bio... ako vam se svidio ovaj klip, bacite subscribe i stavite like. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao.